Hoki rawa mai ki te ao tau whiti nei, hea hanga hua kua taka iho I te rūnanga o Ngaitahu ki ngā kaupapa a ngā hapu me ngā iwi I roto I te tau kua pahure ake nei. I kōrero tahi a Joe Glenn, rāua ko te toi hau o te rūnanga a Mark Solomon I te rānei. Kei te hāngai ngā whakahaere a te rūnanga o Ngaitahu, hei tanga tō rātou he mana a Mark Solomon ki ngā tohutahu me ngā wawata a te iwi whai pānga. The fact that we've got through this recession and... Kua puta mātou I ngā taumahatanga o te ohanga, kei mua te ihu o te rūnanga ina e nei. I whakature te pire āui a Ngaitahu I te tau 97, mai taua wā ki tēnei he mahanga rōpu umanga, ko tohu e te rūnanga o Ngaitahu, hei whakapakari ngā tini kaupapa, Pākahi hei whakapiki ake I te oranga tinana, me te oranga mātauranga o ngā uri whakaheke. All of our divisions in their business planning received a letter of expectation. Kua whiwhi ngā peka whakahaere ngā kaupapa Pākahi o tō mātou rūnanga ki ngā wawata me ngā whakahau a te iwi o te huarahi hei whakatutu ki wā rātou mahi. Aha, kua ngā au piki me ngā au heke, kua pā ki te rūnanga o Ngaitahu me tō rātou heamana. Me ngā weroa etahi kia heke iho ai I tana tūranga, e kore a ia mo te neke. I have no intentions of not standing for the chair. I will be standing for the chair again next year. Hei te ata o te paraire e tū mai nei, ka tīmata te hui a tau a te rūranga o Ngaitahu. Hei te rā horoi, ka mōhi o te motu, wai ke te kei o tō rātau waka mō te tau e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.